ebyenjawulo okakasa omutindo mubadde wabagirwa ente abumbilwa ebibumbe by'omulembe saaka ekifo bapakirira ebijjanjalo n'ennyama mu mikebe. Lieutenant General Mugira James akulira ekifo kino awadde alipoota ku ngeri ensimbi gye zibadde zisaasaanyizibwamu ogulira gira APDF emmere nga ligenze mu ddwaniro nga buli mwaka basaasaanya ensimbi obukadde bwa $2 ng'ate APDF ng'ekitongole badde efulumya obuwumbi 42 mu kugula ennyama y'omu mikebe nga bw'annyonnyola. By enabling local processing and packaging, we shall move beyond exporting raw products to producing high-value finished goods. This will create greater value within our economy and open access to regional and international markets. Akakasizza ng'ekkolero lino lirina obusobozi okubaaga ente 15 olunaku ng'omwaka ente 39 ze zijja okwetaagibwanga ate nga ligenda kuwa emirimu abantu abalyetoolodde. As you've been briefed, the capacity of this plant is 150 animals per day. So if we operate 5 days a week, leaving the other 2 days for maintenance of the equipment, if you multiply the 5 days by 52 weeks in a year, it means we need 39,000 animals in a year for this factory. Abuulidde President Museveni okusomozebwa kwe bakyalina omuli amasannyalaze agasusse okuvaako ne goonoona ebintu saako ekizibu ky'amazzi agakozesebwa ge bakuba okuva mu mugga Katonga. Minisita y'ebyokwerinda n'ensonga z'abaazirwanako Kiryowa Kiwanuka akakasizza ng'egira APDF ebikozesebwa bye ligenda okutandika okubigula kuno n'asaba ebitongole ebirala okuwagira ekkolero lino okufuna akatale. Your Excellency, this facility has already created direct employment of our youth, engineers, food scientists, and technicians. It is a center for technology and skills transfer that proves our local capacity can manage complex industrial processes. This facility is a direct bridge to our local communities. In line with the parish development model and Operation Wealth Creation, this plant will source its raw materials, livestock, and beans directly from Ugandan farmers. This guarantees a ready market, stable prices, and increased household incomes. President Museveni mu kwogera kwe abudde abalimi n'abalunzi okwongera okugatta omutindo ku bye bakola okusobola okuyifunamu ekisaanidde. The issue of the supply of the required raw materials is just organizational. Wadde ekyokulabirako eky'emmwanyi ezaafuuka ez'ettunzi nga kyava ku balimi baazo okuwuliriza okuwabula kwe. Uganda now is the biggest producer of coffee in Africa, I hear now. This was just mobilizational. Once we get the economics, like for instance the way I promoted coffee, when I made the Chivaro, the calculation, Chura, I saw that our small-scale farmers can get good money from coffee, even if they use 1 acre. President abudde abaddukanya ekkolero lino okukwatagana n'ebitongole bya gavumenti ebivunaanyizibwa okumalawo okusomozebwa okumuloopeddwa. Yeewuunyizza ebitongole bya gavumenti ya kuno ebigaba layisinsi eri abatandikawo amakolero olw'okulemererwa okugalondoola okubayambako okugonjoola emiziziko egibeera gizzeewo n'abajjukiza nti ensonga lwaki abamu ku baminisita babadde mu kisanja ekiwedde yabakutte ku nkoona. Uganda Investment Authority licenses a factory somewhere. Immediately you start working to back it up with the necessary things. So therefore, with this new team, that's why I had really to make some changes in some of these sectors. We are getting new shepherds. These are new shepherds. Let's see how they look after the sheep. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Shepherds na muno muno abahiyaka barakora. Shepherds. Abahiyaka sana barakora. No buza. No, like I'm complimenting. Think sana shepherds abahiyaka. Nabajakora. Message mukuru w'ihanga. Mbagi interpreting kurungi kandi bagitumunkora.
because ururimi rwa rwanze it was like you were asking sana barakora ntirebekana bija gukora bajya kora okay message We umukuru hope for w'ihanga the best, bagiye no of course. kurungi Yeah, we hope for the best. Teka ngo chisanja hakuna corruption, chisanja no sleep. Hakuna tulo nchabasa kwija korara chagira mu kuchakora mutakatandika mwino twana handi hace tukaramwayongobera bo kwa murinka barenyo murinka babatereza isubi kandi kumurahike mukaburabura cancu manyisangwe bya Uganda byatutamera cumwe abo kubakorge nyuma tuyituma ibintu bya Uganda ibintu bya Uganda, but we think this time around muzakuba muri that much serious njababire ubwira ira Jankan komza P2 P3 yishika twatwina bana yishomero bakabari yabo musirikare bakabakira kwijana na emicebe ermu enyamesire na nebihimba you know bijizire tukaba tubukunda ko shanga nshokora bakasyo tukarwanara konkankije naye buzo bakije haba yes so went wrong we barenyo so nahura nagaruka nanukiriza kahoho Kenya mejo tindumit wirobwo amanyangwe shaha yono muntu nagaruka nabirebaho mwe baraba National Enterprises Corporation Jetenek hamwe na investor okurga omwihange rya Kenya umwami Ragwa ya narizi nariye Raga Francis Ragwa na ya tkoraje kujango nomwe abakwatanise nitwe okubasa kori korereri tukabasa kurangwa ibintu byitu byaha byatunga katare kandi twagaruka twa exportinga na bica hari byo umahanga gaheru okubasa kongera ahantase yitu ya Uganda na ne yabantu nkabantu Tinkumanya Erizoba Gideon Senyomo, you have like a chivina. I don't know whether you started a chivina chevyo tejechi. You never in like followers behind you. We are very much anxious to know abonvahi kandi obutumwa batwinire buha akasheshekera Erizoba. Twakwakira Gideon. Wemnonga Sister Charity na lake ni umre wa TV West. Akutaza hamwe wano shomeka nyuma yanje enyuma ka pull up karo the electoral commission echo nchimanyisangu ntonja kureba akaruru na mnonga abo abakwene ntebe ya LC1 na nentebe z'abacyara bo bemerere bata ayindi gambe aturinkai turi muri Mbara City South Division na headquarters aho murembo rambara na mnonga batakwetegereza zabashahi muri cika 22 okujera electoral commission eshimukwane tanka kwandika abo bona aba basekwe handitsa register zabo batanchizo bali nyumwe bazyo okandika ombutongo abona bakwenda kwesima takusibizeyo abantu bamwe abasa kucera akasheshe omwanya ogunyira tubakire batuganize bali nyumwe bazyo ribezenzereta biterizo ryagenda rita kandi nibatekateka kwija koraki nkese babarabire mu bonka bebenzi katanike no mwamugu live TV West amazina gawe akashesha wawe koshazinga kende bituyemerere bita webare mnonga TV West amazina ni Sima Hannings Katajera nyesimbra bwache ya person kuzwekera abantu banje bakijenje ndiyaha division headquarter n'abahagize banje bandiye nyuma bantegerize kunye handitsa ngagumiza mu nyesimbe independent ngazo mu cyaro ngahereza abantu obuhereza nyine myaka erwe basanko munyeto kandi abantu bari nyuma yanje kumpereza mwe bare munonga abumbu umwanya ugwa kawushazinga izibanye nyuma baze toyizire ujeri izoba nyuma azyo tishereho jamu yabanyinje abantu ababingi konga cyanje hari zo kukera n'abagizi banje mwe turiya tegerize muzabasha ibernetwe kabatani kumurumu turakwe kwehandisha tumuze muna program nebyo mwebare munonga baiza kwandisa umucyaro cyawo ndakutangira iki ejo kubanza itwe turi abantu abo kurwo kijenje necweka kimwe ekiryo mu nyaka izo nibwemwe bageresero mu town haza kiresero buhereza kujya uturare ne town twakashikirege mu town ni ndwana wo kurwana byo buhereza ngo kusya hihi amashomero gitu gakagera competition na ge town okay mwebare amano ndagato mbibwegese amani niwo bwegese n'abantu tunga makuru itoba twajane tuwakayo mu cyaro twakwatagana ni mu town Eshonga nakaruru kantunge mamundijo anabasa kujiraho oti mama urirota yuwargankaye umwanya gwa kawushazingaye umwanya wo naikawusha 12:5 okay amazina ndi nache Josar Ochak ndugom police prisons okay ni nyenda entebe yo wa LC1
ngenda njwekera abantu banje mbajwekereje kandi ako kugira ngo ndi kada wa NRM nche kindetire kureba ngo ninyiza mpereza abantu banje Orio mumbacyara abakwene ntebe ya LC1 kwebembere cyaro ndi omwe abantu abacyara abebembire kuza ahantebe ya LC1 kandi ngenda nkozesa amani ga kada kurengwa abantu banje nabasiye ntunguka amanago ngo gago kwenda kosa kandi ndakwindura ki ngenda kuhindura kurengwa abantu banje tubakatungire sente za PDM mbanse kureba ngo abantu banje bona baganyurwa omuntebe kanisa ya government ya PDM izo bari nyumbazo yizere ninga ujerizo nimwazi yo nyizire twarara amahoro kandi hati nicyo cyaturetera twakera tubase kureba ngo twandikwa kare kureba ngo tugarukayo tutandike kuronda karuru enshonga amina enshonga nakaruru mcharo guyarugayo na indete y'abacyara bikatunga mcharo ndisho amazina ni Mwesigawini ninduga omundu vision ya Nyakayojo nyawengo muntu Nyakayojo mwakera nyongo muntu nzirenye sinde habwaje ya passion wabacyara LC1 nizere nyuma abazyo twakwatwa njamu ati twakera turyamwanya nashikaha saha 12 neceka nyawengo nko mucyara izerenka ahakibina echa NRM nyonyine nteka yanje nko mucyara uyimusi y'abacyara abarya hansi abataka bonde PDM nkabashakira nkitwe nkabacyara aba LC abarya hansi tubakutufahona munonga tukumanya ahabwachi itwe entebe y'abacyara batakudufaho nanyensara mukwesimba kurwanirira abacyara bita bahansi abatakwebasa abatakabonde PDM jokeresere naye simba senyo mo Gideon ngo mazena nunge wasa kutegita heje shaha bo abantu bonje kutaha mwanyogu eshazi zikiri mundira chika na mukaga nakweze cyaneki abantu bamwe abacyara bari nubonje kutaha nibagira ngo burijo abacyara bo bino mubaro mwinji abacyara bo bakukera abacyara bo kuzamaramiza abacyara bo bakoreje bituke konka ecyanja kakazanga ubuzima enshonga kweli mama nosa kuraho misho amazina gawe Owaika shazingai ebintu bemerire bita amazina ari tumwesije narwo muri cyaro ecanyamiyaga Nyamiyaga Ruchindo Ward Nyakayojo South Division kandi ni jaha abo banyemerira hanze y'abacyara aba NRM tickets icyo Nyamiyaga village turi hine town kandi turikwenda ngo tugumenye ma twenda ngo tuzo mu misho tuguma ha level tuguma mu stari abo kwantumanya ngo government ne tumanya kandi hati nicyo kitwendera ngo tuguma ha muzuri so ngenda ngo abacyara no wakubana abura menye impokwe aho tumurete on board aho kubitwe twenda koma haho nkanka abantu abacyara basite abarihi abarinyamiyaga psychologically ni twenda ngo bazaha muzuri bakoresa amani uwo mudara gukore we duka gukore abo kubantu twenda ngo tugendere hamwe kuko president wita twinire plan sanja no sleep sanja no corruption beyond no corruption no sleep kandi nanye ntwire hondi yo mcyara kandi twenda ngo n'abacyara bakimanye ngo hariyo nakasente kariyo mbanka ari yakasente ka superwoman so abacyara bimuke bazo mu superwoman bakore na mani tugumize mo misho sanja no sleep Charite lake ebigambo bihuru mwanyuga abantu boceja kwija izani nutaka kusika hera amazina gawe warganka tuko mchogo live at the west amazina ganje ni Dembe Steven ni ndugo Mandela Sel Mandela mutambo Mandela Sel egwene rukubi omurichi corruption abebembezi bayo bari corrupt PDM kere kwija ezo mfamire y'umuntu umwe abandi bona tuba kubasa kuganyirwamo mwene nyewe kugira president ko kwari kugamba na minister baragahari minister baragahari ko kugamba no ku MK kugamba aize kurwanisa corruption ndi nawe nizire kumuhagira kugeza aho kureba ngo twara sero yito misho kandi sero yitu no burofa oburofa burinde ko kurwanisa burongi bwase ekorebwe tureke ngo sero yitu yaba mordo kandi n'ikindi cyakabiri twinemu no gutakora nciko shaka umuntu noza mu ntebe kubare myaka 8 bakuterira karuru
tokakora garukiko rumwe kumanya ngo abantu nibendeki bakagamira ibizu byabo mbene yoni indiho kugira ngo ubuzima ndwane secho kandi abantu banje bariyo baza kumpa karuru amazina nasigara ndidembe saro one bendera ninga nyondi omusinde echa PLU ya enshonga nakaruru mama Rugambo ya bibiro butugara ko mu studio to live at TV West wargankai wije umwanya wija kurorera wija kwehanditsa ninga wija kurebe kugenda mu ihanga nyo amazina gajene banyita Idris Mugabigwe byanyuma ngo musero ya rware ya kabiri rwarire umusasi division mbapato nugurese amana pato nugurese na kasero rware yo kubanza yo mu ya kabiri so nyo wentuye yo mutebe y'abacara kandi hati y'abacara imbe n'abahisa nyenda nkumva gumizemo ako nkashanga abacara bari kubi abacara nibaterwa abacara enduruzi rya higuru kukazitereriza kandi ngarukire mu nyiziteki tereze enberezo kandi muhagize nyine bwinje munonga amen ninya Mugabigwe Idris mucara byanyuma ni rware ya kabiri ebigambo twabe tukunda kugambana n'abandi bija kuba okucaza hamwe nakwereke kishaneki zabashaye muri dakika 30 ekinje kitebe kikuru cyero cyo asero shukuru cha Mbarara City South Division abantu bamwe muri abo abashitami omwanyo gwategereza bichwasireho omwanyo gwochwasireho ni bamweta Bashir Akram ntwari kwebembera cyo kanditse omwanyo gutanda twaza side y'endijo ni Rona then twaza a main henyini ogontine Madam Violet Atura ntwari akwebembera abona bacho omwanyo gubategereza bacho commission kureba ngo babahandika nabo babaza kuhereza ihanga ko kuba kutekateka ebigambo ni byebyo Elizoba ukandika kutankizo bali anyumwe bazi ukukhendera asande ekinte ekimecha ekiri ekyo mutano aho kukushanga ngo ekyo cya government cyakora weekend no kuhereza abantu obuhereza ngo baje kwika hihi then ebiro abina bishatu bakone batera karuru akabacyara ukwika a national then abina munana batera karuru ka cha persons LC1 izo ari anyumwe bazo kujya Mbarara City North na Mbarara City South aho twicire abantu babire bari binji okutanatanaho abachi babire binji kujya Madam Violet Azirengu enyuma divisions kazirinchi zikanstana tune kamkozi bahare abantu bakwehanditso kunka murundogo bine kuza aha main he nyine ho barakoze kwehandisa kunka kati West hiro kureba ngo twaje kushoronza inshongezi turebe abayihandisa no baha abayimana bo baha okika ahizo bariya eria karuru ubukaru karatero akaruru akana ko mugongo taro kujya ngo ballot paper kandi cyo commission jangu bahiza katera karuru gumaho ukarebe ukarinde ukabare barangire nebindi kebi ekucyari no kushanga TV West Honka agihango shamushanju then shahibiri agacencyire nasigatse mu Gideon aho muri Murambara Kangaroo Studio Chalte na Lake bagumze na program asimuka abari Gideon Senyomo abari munonga for that information akugitufyaho anamuno mukera kanyinja kara akikuru muno abakyaro kwetaba omubwebe mbezi kano barora no muhendo mwingi ogukerire kitebo kwehandikisa abarukero kwingi bakyara abaseje bari bake kandi icyo nkibankibanyiso murango gumukuru yango kurango bundi abakyara nabayetabo mubwebe mbezi haburi ndengo zona bagurire kurungi kandi basora kwamba gwanukora kandi yokurani behandikisa omubwebe mbezi nuko basobora kwani bebembera abantu handengwe zitazimo nazimu ensonge gyo ne kwata karura ka bakuru abentebezo kubanza nkotekere no butebo bwa bakyara okwetora lihanga kandi akaba entebezo kubanza kebero 28 kwezi nuko kunu tutukeina bwire njo kurora abantu magabera na ijo bayizerege byale malaini berere hire kokeno bakera kurora buriyo yahandikisa ngo akaira kakaruru karahika kamusangurede amazire kuhandikisa kandi asobore kuba nasaba akaruru abataka ebintu bimutambura kurungi tubagondeza obusimbuzi nywena kwehandikisa rundi abehandikisize ngo akaruru akabagendere kurungi akande musobole kuba basinguzi umanyire obusinguzi tebubabuke akarundo bukakuba kentebe kubanza rundi yola women's league rundi yola rulengo ruona akaruru nkaikara karuru nyonke esimba mu primary nkamanya na esimba mu secondary akaruru ninketegeza sebo no tungutana kasabe kahemba no tungutana kunule mbana bagezi baba bulikiro nuko musiba obundi no ntamba kugonza muno basoka kwakwo baitu no tuya so nabo cyo tubakodise birungi omukaruru akakariyo mwetegekere okurora mwaye tabam
dakika 3 iza nk'umushahiti yo kubanza twaza kumura basebo n'abanyabogarukanza ko twine papura z'amakuru turebe byo byemerire bitanga asa kutwegita social media platforms zitu aharimu TV West Nehinda nka Facebook hamwe na X yitweta TV West UG na YouTube you can live stream obase kutambura nitwe katumure natugaruka Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka namushaje mu buhereza Madan kunonya sinamba wambula sinamba sinamba balimwa kino kigamba zanti wali wambula munsenamba ken kufunye twefune fetuchuse namba osegera mugamba mutabananga bagizi bange mwenna aba Radio West abali kumpi ne Radio West ababera mu West mwenna namba ita ku Saturday nga 25 July ekinihiro cha Radio West at 27 years Kacheka Stadium showtime ra ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyenda bakakwetogota weno kabayanga ntuzaka bane bihembo rwiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tanga misebe hama kurgo misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cyona kurgo mbahinje nabarisa wabo hinjire na mnonga koko anyoni ndeye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program ejere bakanguburwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habuka ntuje kwantu kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera mutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukor kwenda kwega ojere kinta cyuwayongeraho ecyuwayeganiwe katasya kasente okabisa hweka yawe uriyo mwana izaha yebuza kantumangu kabeje nibazibyaro mu kisharara kanda hakaharoho kabeje mu mbuga awinako harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hate no rwo rugendo kandi ndebere etasiya yo kuhinga no kurisa no botatire mu munonga no tamucice kandi oyiha mu cyambo kurigera uko warebera ohinje no burisa ira okurisa kaba kuyo kw'abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu mweno rebeka mu program age tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero cheka ebiraro nabitano byo kwa mushanjuku abeshongozi nyamwinji nebaza kuba bariyo Shiba Alien Skinny Chaman Ronaldo Mainja Fefe Musiwo Influencer Final Truth 256 Omega 256 Sister Charity Hija Rasta Jazz Matenre Nanguna Nora Engineer Juvan Vala Music Peterson M.A. Megaton Utah Dancers Radio Western kwamurikira myaka na mushanjo mu buhereza okutamu nishinje mutore gumugunka mbwendo takabura Chihazigwe Pepsi Nyakajo Sacco Limited na Dura Motors Limited Stebeka nisibwe Abashirani Logistics Limited leka tuto bunuzi Nehinda Okay. Abari mu kahumuro kandi twagaruka na program sisimuka utobunuzi emyaka 25 nicyo cyamukaga ekyo kwezi nuko kunu ekitorekezo kwantugarukaho Kacheka Stadium okutaha mu mutuwaro kuruga nyingi ya kare ye 25 okwikirakemu
ikirekire garukaho 26 mu rukiyake ngo turi bantu rugayo kutaha muntu warugunga iyo ukwenda okuba n'utunga umwanya aheka mu buhire kandi tusobore kuba aratsemererwa hamwe nayiwe Radio West nejaguze imyaka 27 kaireke mbapura za makuru New Vision nabokede zimaziro kwanzeka hano ikiriza tongera kutandikire ngaburikiro na New Vision iyo rurimi y'urungereza hakwa nindolera hano tugenda maiso na program simuka. 2 engineers suspended. Minister says 700 billion more needed. IGG starts in PG Expressway probe. Indani goma kuragija front page y'urupapuro rwitorwa The New Vision akashishikirizoba. Museveni commissions meat processing factory twatwabikurabire mwaha okurabira umutongore echo mukono okwaterana n'ibya investment echa UPDF barukwatanisana na investor okurwo mu ihangeri ya Kenya omwami Francis Ragwa okubasa kureba ngo this meat processing factory yabasa ko mu ihangeri Uganda kandi kabasa processing ibintu byitu aha ebirumwe nyama ebihimba n'ibindi kubirije ku bantu bitekatekwaho aganda makuraga yo mu rupapura nagoreka court gives Kano Dr. Kiza Besigye 786 state lawyers to choose from. Nomanya abakubira bari baroya be abantu former road mayor Elias Rukwago already nawe ari ombikwatenana okumwa then umchara Karua okurwo mu ihangeri ya Kenya taragarikire kwicarizwa kwijaha nabwo cyari nkatinero ya sofa bitu ntureba ngo high court yabasa kumuhereza ba lawyers bari kwingana rushanshana na mukaga state lawyers okwihamu abaragumizemu nabahoza omushango gwe urupapura Norwa The New Vision. Over 1,030 returnees are undergoing rehabilitation na returnees kurgo mu ihangeri ya South Africa. Government considers UPDF recruitment for South Africa returnees. Nuko bariyo nubenda kumbaba considering abatyo. Shoma yorebe ori kubagarukira aha nibabasa kurara bagarza nkahi urupapura rwakurabiramu hanshongejo. Saudi Arabia n'amajanti labor export firms ordered to reapply for licenses. Saudi Arabia has 284,313 Ugandan migrant workers. Hatunkokwe nabo bayecanga nakabakawamu berebe mutwara 8 abanya Uganda abariyo mu ihanga ya Saudi Arabia abariyo nabakorerayo. Gande amakuru budget government sets new standards for technical institutes. Nabo chotaka bo ine technical institute kaza ukashitama tungor papuro rwa The New Vision it will help you know the new standards set for those technical institutes. IGG starts probe into Busega PG Expressway. Tuenda tumanye bikagenda bitakasiona kahindu team no corruption chisanja no corruption no sleep social mayorebe beryaha school ordered to pay former pupil 5 million shillings hakabaho kirhanga wanje kubagamba pupil manyangu nabari yo mu classes za hansi so ntwenda kureba shatu nkokwe nenje kikuba cyabireyo omwana bobane bamuhereze ingashiba mukite miliyoni 5. Government to roll out insurance scheme for older persons. Neshonga nkuru munonga buko abantu bitukubakura ushanga nitwe sentence zitarukumara kubareberera byo koje ntagabaruka insurance somehow ubundi hagire cyababaho akagire cya coveringa such costs. So byo nabirebe members of parliament launch health insurance scheme mukamutire muri nzrebide nibyebyo ijakwana bireba bari nberwanaho obundi amagaragabo akagira bijaga kwatira in case of anything. Nema can pick from General Saleh. Dr. Anthony Buyinza Mugele niwari munagamba ati mu comment section yitu najangu nema ne basa kudireki yakopa ahari General Salim Saleh turebe nagize okumanyisa cyenyine ebonebe nema aha muntu buntu biryaho
Then ahandi mbajang pass O level physics mock exam ninda niyo baretamu omwana wito wa O level kutwara physics guno mugisha wawe okubasa kwegeza mu kareba ebintu bitakija gumambe kuteganisa. Ebola vaccine trial launched. Ekyo nkiba kyatubeera kirungi in any case washa omuntu nabasa kuba immunized against Ebola. Otherwise kwe kutuhikaha etukora kubi munonga omuntu abura kumara ebiro bishatu bina bitano aba yafire, and when there is no cure for Ebola birya ahandi mbajangu outclassed. Spain are favorites after dominating France. Ezvinebwa tena World Cup kandi nyesigangu nimwijuka oku Spain yatire France goal zibiri aharusha, kandi ekire cyabushesherize watu twina Argentina hamwe na England. Njani murebere munywani wanje Messi okwarire yarabaho, so byona basa kubishoma kurabira omurupapuro orwa The New Vision. Tingwasa kuruganta gambira ha muntu obumumere mbikire ngumbone mu kugambire profile ya Pope Leo the 14th appoints new Kabare bishop. Yo nashenga Pope Leo ninga Papa Leo owikumi na bana I appointing the new Kabare bishop. So profile ya that new Kabare bishop eriyo mu papura orwa The New Vision. Otherwise there are over 90 tenders, kandi thinkwe nangu ojiraka sente kaukagumushaho, and when actually nabasaka investing somewhere base kurara wihamu akanda kakwasa kwanka kachiraho. This is how it looks like. Arwa shirinje kumibiri zonka otarferwa. Okay. Webaleyo omu New Vision kayeka bukedde nayo emaziro kwaneko mukatale siringi 10 zonka usobole kuba numanya binge birukuba nebefomu ihanga nensi yona. Bukedde in headline egambira batadde swaga mukwewandisa kwa LC neba bakuletire aba behandikisize okurora nibasaba akaruka entebe kubanza ahamu n'obutego abakyara Women League kandi abayizire n'amani emotoke z'amani zibalesire mukwehandikisa n'abasagiki ababayire babetoroye. Soma bukedde kino oyitegereze bangera hansanu bakumanyisa mbu omu olumaze okwewandisa nafa ngutarugire omulayini hali mberabera yahandikisize n'abantu bamuhondire mubizire kwehindura bayizire kurandika harara byona. Soma bukedde kino byetegereze ensonga ezo nk'oku zibayire ebyo mbukwata akaruru akabacha persons abente byokubanza. Science wa Iran kasukamize atabudde America. Trump ensonga za Tehran zimutabwire na muno na technology ebaliyo nibakozesa kandi yo mu rutaro liyo ngeno mai security izo bundi kutakwa bwango ko kutwizire ntukumanyisa tobara Rwanda gano kagara businge zibayizire nibakora betuna saha zino mundu nekyaseka. Bibino ebisaliddwawo mu kutangira omusujja mu masomero. Binyo abaina amasomero somo itegereze Minister of Yomes Dr. Christopher Yomunsi akanda na meeting egenya kozirwe nechuirwe mu kurora omusijjo gw'emibu na muno mu masomero gwasobora kwanigurwanisibwa amasape agabadde mu kusunsula abavuganya ku bwa sentebe yokubanza byona bukuletira umbisani akande noje kusaba ukedekero kino page ya 4 ya 5 bakuletire buli kimu ngokiri uturiyo ntuyetegekera akaruru akabentebe yokubanza no butebe obwabakyara akalipo kucha government okufunira besije bapulida okumuwolereza bujunanizi bwa government na muno kandi okura yatunga bapulida rundo ba lawyers abarasobora kwamba kuholereza nemye Uganda ine bugabobu na government ino bujunanizi bwa ubukurora ngo ubundi bakuba hari ubwetago bukutungira rurasobora kutunganira hanyuma yo musango guru kuba no twaragana nagwo mu mbuga za mateka. Government ine nsonga ne kutungira abanyamateka bakuteraho nuko basobora kwanda bakorereza. So agwa besije
nkoku tubaire tukumanyize mu matakarua tacyarwa tamwihanga hamna lead council wa kabiri Salongeria Sukwago ali nyuma metahimbwa so kibujunazi wa government okurora ne mutungera abanyamateka abaraba n'abamuhorereza musango gwe kandi kiri hali wo muri yabo komamo abaraba hayirwe nuko basobora kwamba twari ensonga yo maiso abasawo bavuddeyo kubiyo mu Rwadde amaze emyaka 6 mukasenge kabayi na muno ha Mbara Regional Referral Hospital kandi rugero mbomezi bensanywa kumara emyaka 6 na janjabebwa Buganda ya kugaba obutimba bw'ensiri obukadde buna hivyo nabiri mukurwanisa omuswija obukuletebwa emmibu amasomero 5 gaggaddwa ewa Kiso soma wetegereze embere gabayiremu embere gengatoramu abegi kandi n'ensonga ezindi zireteriza amasomero gano 5 gasobora kuba gakingibwa mu Kiso study materials zirumu mathematics social studies integrated science byona birumu bukedde Kiroken abewikwe 300 abagobwa ku bibanja balajanidde government ebatase omusujja gw'ensiri nindora baguhandikiraho na muno pages nyamwingi zabukedde Kirokenu soma wetegereze nkoguru kutalibaniza n'okuyita abanya-Uganda ambyemizano n'otwaheka kandi yo mu nsonga zikuba zikwatagana n'emizano nazo zirumu baddukiridde Andrew Fimbo Mukasa nebindi biriyo kuri a page ebyemizano Spain engeri je yakabiza Bufaransa bagikuletire Faransa weneterwa Spain kandi rugo mpaka as a World Cup akande byona birimbukedde Kiroken akana bangero koreka Bungereza ibintu kuko bitagendire kurungi na Argentina akande nayo kyamalira kigihiro mu kikopo echa World Cup hanyuma kusinga muzano ngugumu wetungira bukedde siringira 10 ne sanet ye Kirokeno umyanya taliye mnemo supermarkets streets ma agents wa Vision Group ko torulihanga no ujya kuba no manya bingi mune binyakuba biziremo namuno mune tasobora kuhikya byona hano abensonge yakayire kandi okororangu nayo wasobora kuba no manya ekirokuba nikigendo maiso 49 ntogero kwa tukwijucha echini hiro hutobunuzi radio wasine jaguze myaka irikunga na 27 ibiro bekwezi mujya kwa 25 kandi bekwezi ngo kwa msanju umwaka 2026 mukezaniro kacheka kutaha mu mutwaro kandi sobore ku bantu digida ntujaguza hamna iwe paka torale mu nkaito namazima yego tuzakoraro mu butsi turaro mu kitotaro musikazi turare everything kwija kuba kuriyo kudigida kwija kuba kuriyo kushemererwa kwija kuba kuriyo kururaje kandi eryizoba takwija kugwanjura jagiserura magezi takwija kugwanjura yotera likira oije ngokuri please just be there tujagilogero bazi Shiba Karunji Fefe Busi Ronald Mayinja Faino Webarenyo T Paul Engineer Jovan Rasta Chaz Sister Charity Ankunda Nora Peterson MA Vale Music Matt Henry Ngambo Handekoha Business no Culture Troupe tuna nshaka kwaturiye turukora ibitari bya burijo twine very good dancers bija kuzana abagwo mu iguru bakagaruka hansi so tinkwenda ngo ibintu base kufera ukabura kutebya mu byafayo byawe byorarebere abo kwantu inamatsiko minje ngo Echin Hero cha Radio West njo kitandikire ebyo byona byamanya twakora kimanya twatema manya twashuma ensubuko niyeji they are the vision bearer of this thing nabo cyo twinamasiko kugira ngo bagumamba chatira ecuguma kiri ecinuzire mbwe nsako ntuto bunuzi kandi obunuzi tubukaburaga okubunura katumure obunuzi bugumba bunuzi sokunezo obunuzi kandi tukakwakindi you have to expect obunuzi
Situinenge tsukisoburamba kuba ubunuzi self explanatory mbuguma bulubuki. Unuzi ngebyo. Leka tumure. Iyo tsuruja gusobora. Leka tugere ukahumuro. Baitu amazima we promise you the best. Hakirekyo. Leka tugere ukahumuro kandi tugaruka guma hotargaho. ni medejo hatuzo mu bantu bakuru ikisinga yo kureta mu bantu bakuru first of all ni accidents umuntu nasa kugwa hasi amino gataye nko munda and sometimes abantu ko kugwa mu yatahamu ateka bako batakushasha amanyengo yageraki yatereye yatayegwa kuzo umushaho bakagaruza umurayi n'igaragamo bakagase bakagera kigakaterera n'ikindi ntwasa nosa kukuhende ko mushaya obura kuguragurizo shanga mino gageraki gacika magaro go position then ikindi kikusinga yo kureta mino garo go position no kura mino no kura mino warankarukura yes kandi yo kubara kwire shino geze ko mazi at sometimes okura umuntu yaza kurina ine kwa abizone ninga shine kubura ifinga side effect hata noreba ekicuka wakurira hati umushaya gone gutekwa kugumana gukwata na gute sigaga page yes ajiga page wasiga hapa erineri erega hasiniriza kona muri kuri speed kuronde ryana rigitana ryo likubura suri rugumana rigetinga ronga likuronda space je yiguru kariya yenga shato ikashiri atejo niyo that's my alignment hato yo line twagira kitwa ya kiraganda ko na yo rondereve yo kwata hona tahiriya agaga garobaje nago habo kugira ngo nimba wamwiyaho nigasigara gakwenda kwita space because God created this place naturally kugira ngo abe filled so hatagana gatandika kuja kwita space itogo mwanya ya saida na saida hatu noza kushanga agamina ga kuno ngeri no shanga rihenga military kuronda space rihenga military kuronda space riri kuraririmba kuronda space antiru kuri kukareve eri kwa eri yabganere yachaka eri yekuchika madeni gakaisa somewhere where they know yego ni hejo process eri kustoping abambe kunga muri abari yahanjarira kuga kuza stopping aho ateri kuri kongera yiguru emere gumane kwata na side age agaga kunaga chika magati na emere gumane kwata umumpo so nje bakugera ngo umuntu kwari kukurira nuri kugumana kuramira because of that distortion so hati echo kutwakwasa kuchiyambe echo no kugira ngo umwe wakura nkerino aza space eje kiri active umushaho nabasa kuyamba akuteke rino mbwire uce kugira ngo preventing echo kugira ki kubaho so ejo nayo niyo cause of alignment mu bakuru yeah so when of course ebinde bya alignment ebinde byo kugira ngo umuntu yafana kizimba yafuna kina n'ibiri yo ya inga naba mukora mino gatanka kuka atari kugira ngo mukora mino gakuka amenaga wagarebereraje ano basa no kufa ufenabo fukigiro ako baturebera abantu arabakibura bakwije umumpa ushanga umukibura nyamina shatanabi myaka 9 myaka 9 myaka 9 ari complete nyina shatanabi Janjuku abeshongozi nyamwinji nibaza kuba bariyo Shiba Alien Skin Chaman
Ronald Mainja, Fefe Musiwo, Influencer, Final, Truth 256, Omega 256, Sister Charity Hija, Rasta Jazz, Matenre, Naguna Nora, Engineer Juvan, Vala Music, Peterson MA, Megaton, Utah Dancers, Randy Wester kwemuri chiremya kabana mushanjo mu buhereza, okutamu nishinje mutoro kumugunka, Mwendo takabura, Chihajigwe, Pepsi, Nyakajo Sako Limited, Nadura Motors Limited, Chitebeka Nisibwe, Abashian Logistics Limited, Leka tuto bunuzi. Oine chiroto cyo kwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurugomba hangu twegiteho aha program y'ebyogwombeki ayituruko bantu tayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe icyo yine kumanya hakwombeka innovations buri zobe nsineyitorora nsinembe bisya byingi so tugumante leta design zeshemerire tungo bahabuzi kurugomba hangu rero manye bahama byo kuhangaza byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho yine sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyogwombeki ne babiruho rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bigaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwa Obo turi kwamurikira myaka mushanju y'ubuhereza omurundo gwetu sakabateri gumite manyane tukuretira beshongoza amani omwihanga Sister Charity Neija urahanga yaheire chichoncho nituchimanya jetwe n'abacyara kawini banyita Sister Charity abantu bambarira mwena hamwe na Uganda no kutwara hamwe byo kwezi na 25 ni mbeta aho mukwezo kwa mushanju omuchayi kacheka ekinihiro cha Radio West ekinihiro huto bunzi sakwa turiyo mbyafayo nije turiye tunywe tushemererwe tutakarizo bebyo nanye Sister Charity I will be there check Untecha mataka bozi nyowe nakareta Nije kabishize Kurugwa mu Misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo notukuretera buri kimwe cyona kurugomba hinje nabarisa wabo hinjire na mnonga koko aboko koko nyoni ndeye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program ejere bakanguburwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habuka ntuje kwantu kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera umutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukor kwenda kwega ojere cinte cyuwayongeraho ecyuwayega niwo katasi akasente okabisa hweka yawe uriyo mwana izaha yebuza kantuma nkabeje nibazibyaro mu kisharara kanda hakaharuho kabeje mu mbuga awina ko harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hato no rwo rugendo kandi ndebere etasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi uyiha mu cyango kurigera uko warebera uhinje no burisa ira okurisa kaba kuyo kw'abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu ngweno rebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka namushaje mu buhereza Madan kunonya sinamba wambula sinamba sinamba balemwa kino nkigamba zanti wali wambula munsenamba kenkufunye twefune fetuchuse namba oshegera mugamba mukibonanga abagizi bange mwenna aba Radio West abali kumpi ne Radio West ababera mu West mwenna namba ita ku Saturday nga 25 July ekinihiro cha Radio West at 27 years Kacheka Stadium Showtime ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyenda bakakwetogota weno kabayanga ntuzakaba n'ibihembo rwiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tanga bisebehama Nehinda
tabaraka yo mukahumurako iwe sebo na nyabokera nitwe ya programu ya sisimka kandi amazima garungwe dakika zo zabi nazo nke zari ngo mushaya kabiri rero tutambura mpaka shayisha tabwa programu eji abahereza nkiri cyo butungi charity hamwe na Lake Kasangaki okubasa okureba enshonga eziri kutwataho mihangariti Uganda okubasa kutwabasa kuzishoboraho buri bakagira itafari ari yataho ubundi hakagira waba muhaca hakiri tutambuza no muhanda mbagira ngo wayenda kuraha kandi utashyeje aho uri kuzawutambure wenka nga wayenda kwikayoje kandi utarihire tambura nabatahi bawe mbwenu ni yenshonga itwera ngo tutambure hamwe nyoniwe umukombeka hamwe ihangari yitu wanoreba aha screen yawe majango hakakorwa hoci okumaraho enguzi abo kwa ntureba ko babembarahira baronkinga kisanja no corruption kisanja no sleep teri turo teri kwebaka ate teri buri bwenguzi so ntwe nangu tubase kongerera ahari yaba tukura batiremwa man already abarmu na mnonga ba minister aba local government aho tukureba impangare namere aho tukureba omushawamani Baramugahara aho turebere minister w'ebyamagara Grace bariyo munsi aho turebere binji bariyo mbakore mirimo batashitame mu office bashwire bajya mbenda kuzaha ground baze facilities ezi baze babene babayeshyirayo barebe what is happening okwenda kurwanisa oburwenguzi kutarakushitama mu office bakatama amakoti chonka tukasigazo kumantu bashangaho ntubakoraho batakumanya biri kugenda mission nyuma wira bwinji baherize president wihanga obunda makuru genta chimazire abo kujanga baba tashikireyo ubundi kuba kwikayo akadire cyabasa okuhinduka so twebuza noteka ngo iwe nkiwe kuba kubiye kwabiro yomwa harubo okabire nokora hoki okubasa kumaraho oburi bwenguzi kandi ebe murana wo kwara abarebere barukura baraba did you see Baram kamene so government zibichuweka aine mbere ya taire already umukaira kake kurora ngo bundi ensungere kone kwatagana buri bwenguzi yasobora kuba ni Rwandisi bo muhanga amazima tusobora kurwandisa buri bwenguzi fine abukwa buri yomusazi no ine ingere yakuba nabazama nsonge egyo niyemo abamwe bagamba ngo yakutandikira ubundi harulengo rwahigu ngakwamba gumya unaho ibintu sibiri birungi abandi kyungire kandi yokurwa nkibe exposinga no kukeraho because that many soba kubizire nka irwaro let's say irwaro rizere ndiyo mekebwa ya center for mu district nanga irwaro lenu uri aliseberi kumbekebwa line mukenu na kenu ayikira ground ata irwaro ndiyo limu arore bintu mazima byabayiro munyikiranganize egyo bikoze ruwe ku hairware ndiyo limu nayiwe engineer wenyine ruwombekere oroho ya mazima uturatu agambere mu kisike cy'abakyara barukoza arama semeri ko mukino na kino keraho kitayiremo uturatu agambere sink zisemeri ko muziteza abantu baranabara muzirumu obarabagambere quality ya mabate gasemeri ko hagati galo gatekerweho habwaki kandi rwaro renu final yombekere tutwangire baitu terikabaye no kubandita hebwamu baitu kandi ore dentorora kurakisa ore dezirinkaha mu bisika tiri kujya gwera barwaire nyoni ndora approach egyo na munomune ibariye siro kurora ngo bundi nabongera kwekebija ensonga nkoko esimbi yo mu musore kuba ne turukebwamu ni ndora approach eginungi habukuba ni hamu no muntu wabulikiro doubt hakwana abantu wabulikiro mbabaro engineer wombekere kintu cyezo rugudo ni rwa nayiworo abembeza aba district yenyini yakwamba kwatwa nabo baro deni bakukaguza mu iso gabantu akurwebembera nanka ensimbi billion ziti zikakwata muhandaki rundi kantororo rugudo runo rulimirwa hano turi kutaringa ni ensimbi ezakwayo rundi kantorora mara mu ekike cya mara mu yatekerwa mu rugudo runo teri niyo kantorora ni itakari ya buri kerero rukwiragora nayiworo no yerora either ikirize rundi yokoreka oya kandi nyoni nkisageka enkoreye kubonesa neti tutwangire abalarwa jorundi basokwa magama ngwa muyikaire nkaha hati nubo mwaberora but buri kintu kigera akayire kakyo nyo approach ege gama ngo ubundi umwebembezi bakute mu iso gabantu bakukabuze
ako ni ngumi isomerere yawo niyo kono ritwara hari umusystem wansemize mbugwa mu bugayizoba bwihanga mu Eastern yo mbere minister abayirari system bamwemerize bamukaguza buri kimwe cyone kikwata isomero yekibaza kandi na minister wa Rubasere yajya mu class kweke bije byenyine bya mukuru w'isomero amugambiye amazima genyine yasanga n'ukubiri I think nuwenka rubira hariko kurora ngwe kyahire kyenyini na minister kwa kisangire no mbetabo ngwe kebayire oturuko kwa masomero twangira ubundi abasome sambe tombo ita babongizero musara baitu beno sanga masomero ghost learners bayingi register ne kuolekera mu abana 2015 baitu ground minister kero mu class yatakwe barabana head counting harium abana 2015 mu class yasanga mu 10 baitu government kuli mbagiteka umutuluku gususura abana abandi 100 and more baitu ayikira ground yabara abasini ya 1A yabara abasini ya 1B kuija kutotolinge nabe sanga tero kwatagana so nurake mungweje nkora ubundi yasobora kugera kake akayatasa twangire ngunubo banu ba minister baragama ngo baramaraho buri bwenguzi baitu hakire haro hakaba kujya kunagisa akabayirana karaba mihanda yetakire iki kimujya kabiri abataka benyine nabo bayimukira hati ya weekend oli yakwate semuye video gikwata gamba minister yangu ha yitokune bintu bukakora bikasisika iki nakiongera kuba ni circulating information yirikuba nigena maisa ground ubundi ubundi na mbeze batarukweka iki akabiri tubarozira na mbere minister binahandika ngo nyencha rundu wikero kujya tujananga amazima genyini gureda babayiremba cyane hamiko twaga gureda bembayivuga nkasubaho engudo bayirema kandi munta where have you been kurora ambiri ke mutagiterekerize ngo bundi abantu nabakatungwa obuhereza haru district ye munambere mbayire kake obwero bwenyu mu mbayirende mu kahumuro kake engude ziri mu town council mazime semiri kuba maintained by the district within just the town council haru imyanya mbemba yininda abanyisange ngudo ziri meruwe abataka ne mfuka but they are within the town council baitu imhande yirukora mu town council yakagirete street says in town council obino sanga bataka bakwasire mfuka no kuri imhande ne sururu mfuka ne bintu bikusana bite oyi kaguzo gamba in town council mu Uganda ringa baitu sanga ngudo ziremerwa abataka basoka batayinira ka ubundi rahurirwa kugamba ngo ubundi ebintu tubiri kutambura kurundi baitu minister myanya y'munambara binajya uwabaye nabararika nguninyije gureda ndizirugayo amafuta nikazoka engudo zona bataka kuzireba no kwiterekereza hati no kaguza no gamba babayire barinkaha kurora emirime y'igiti yasobora kubaniye korwa nyonko muntu rundi mu Uganda regional rebinte biri kutambura kurundi enkoregyo ningisagika 10 leka bakuteke hali bakupininge bakukaguze bintu ngo biri kutambura uburano umanyo kozera kwa mazema ugabaze uburano umanyo utabikole bakutambi ngo nayo bakutwara kandi hati ni wo district y'yo niyo munambere nsangire engude za town council abataka mbaye imisiye mfuka kakubororo umuhando gurugurwa nka main lese yakola Kampala masaka tenupo ha main hakola senyini kwambuka nka kitebe kikuru kya district no kaguza no kale nirembo rya district ebinda bijurire orubingo ruryomu no kaguza no guno muhanda ngo gugwe kandi ezindi zone zikutwara abataka mbyaro leka zireme baitwe ni irembere rukuya hamaini likatwara hakitebe kikuru naliyo mwalema kuli maintaininga mukalele malga hata baki minister atayija akaika ground akerora bena kuongera no kukaguzekera kumara ensimbi yo muhumso nekora muri mokana muno mu government zaitu zibiceka tomanye nguzi nesobara kurwanisebo wena aba yakoresa shiringi zingahi okoroga hakitebe cye kikuru akashuma akasupervising akijaha ahirwa ryo wanyu akijaha district yo wanyu akija kaza mu za commission zanyu ko offices ezo okugira ngo abase kurwanisa icyo kitiri kweto burwenguzi na haba harirwe shiringi zingahi we abona korese shiringi zingahi okwija
okutomatomera anejembera erikubero nyoni mpika nteka ngo nabo ntaba twine kubakora tukababara tukareba how much they have also used akwana basa kushanga ngo ina rebels someone is a rebel hariyo nakoresa million rukaga for example bishatu nawo byana abariro byana heza accountability nawo bishatu ezo tiyabitamu uburire yabitamu konkara kwijuza aha atabikoresa onyine ayije atayataye na kurumwe warwasigaro shange yayongerayo yagaruko weye tiyagira cyayongeraho kandi arukoreka ngo akakorese sente eziri kwingana zita na ziti so nyonye nangu haze imahanda yakubasa kwa leta transparency ata etaresro muntu yarugaha computer ye kwiciriza ngo ze sente zishohore baburire kureba sente zashora okumanya izakoreki na kiriya umuntu atakimukaha computer ye office ye umbwiro bwo tushanga ngo technology tu ize okumanya ikintu cyabaha kikaba na hariya and when those things are done transparently omunshongejo nho ndikugerera ngo aha bwenshi no kwata ezindi sente okuza okuinvestigatinga ezindi sente ezota kumanya na muhendo gwazo kwa kushanga nguneza PDM for example abantu bakabine kutunga miliyoni bishatu ukashanga bariya bakatunga miliyoni 10 miliyoni 2 nizo zarirwa then yo mu investigations zawe ukashanga wakozesa miliyoni 4 urena ntunga hataho noba norwanisa corruption ninga noboriyo noyongerera aninjare to a wound kashi wazikorise nankati jengu mashama jengu hati fairwe ezo zugwemu but when we have shown people nguntu basa kubatahirira tumanye esente zibakorise nizibatakorise tureha habire corruption tumengo je aba expenditure towards fighting corruption obani nyinji obaninji kandi hatiwe wenyine ayaze ngunojurwanisa iwe wazikoresa nko kuzazine kubana zikora ningo mukoresho nga niyemwe ni wagireba nka chance yo kujotenanye nahirirwe nagira umuhando nanye kantemeho miliyoni 2 so nyine njangu omurgeje there is no transparency erukworeka ngo abantu bariyo mbarwanisa corruption abo kwana beze bakoresa turukumanya muhendo gwazo kare katugende tugumanye zakorecho cyenyine ekizine kubana zikora mbwene baza kutukorera accountability mazime bye bataha rupapura nibyo byenyine bibone bwo musentezi ninga nabo baziguramu banja ebishitamo abantu rushanju yazitwara yazirebo waranduzi yazumurunda yajatana kwerezo miliyoni 10 nkorere chapa mfura abantu bari kwingana bato mucweka ushango bakwereka nko mugiga na charity no wari kwereka nkari yo nabinga abantu ahacibanja kumbe ni minister Asafu atire mwe sentezo ezeze zibamuhire nguzikoro kuzikahendera zikozirecho kuri yo nabinga abantu ahacibanja kuno yeche ba mutuma yahikaye yayoreka ho kaceka ceti yakishikiriza cyenyine amuherwizoba ngo turyo omukurwanisa corruption I need ways where there is transparency buryo mwenanya ahuna kubanshitami nkara nkokoko ekite cyatamra ho kushine kwani kitambura kare kikabasa okubaje mbwenu eje mahanda tukaba niyo twatekatekaho ubundi hakabasa okuba hariho entanso yakwasa kubaho aho rwengu turwanise twagamba hino banje tkonko mwanya bukushuma instead kan bweyonje meaning ngu in rebels we are what we are rebels nyoni njangwe mihanda yakwasa kuba transparent ubwo kubanza ogurukirayo ni nyowe omuntu wabutosha kundi ije ninzo mu office yawe ya LC1 ukanshaba shirinje mitwaro 20 yo kumpandikire baraha iyo kugira ngo nyikirize kugenda kuza kwigura account mu banka nyangi niwe korazeyo niwe yazo kushaba niwe yange Asafu yazayo nawe yazo mushaba ayange then tuhika neutral ground yo kugira ngo bambe chairperson LC1
tumanye ko rwari izoba ngweze sente toyine kwa nozishabo gashaba nakayanga no guyayanga twena twatama twarga izoba rimwe twajangu no chimara office twakutera vote of no confidence otuteganise wachabe neci kitashemerire abo kwa nabaninza kwigura account ine company cyo kamanyisa ngundi mutuze waha nahabwe che sente twakwi home office yitu twaza kuteka teko kuturarondo ndijo aho buriyo mwakirebe ngu ogwo muntu mukamwanjira kumuhereza nguzi kandi nimwe mwakitona mitwe yitu ngo mitwe yanyu ngo mutakahereze nguzi bitebe byasigaraho wanje ne byapa yewe niko nufuteka tekanti of course tuina kurora habar kwatwana muno munsi bya kwambe gabire bitongore bya government bitari nabo kurango baba considerate hakwato kugumya mazima ngo bori kubana ugenda ku seruririza hansonga igira kuba ne kwata na milizi zikumana kabukombe 5 urundi igana ngo kandi ori kujya kuba nagenda guseruririza hansonga egyo uwo no muha milizi nkigana ngo zasubirwa nakozesa kora na seruririza hansonga niyemo nainora kimwe kingiba kigwire and of which kisobora kutamaraho buri bwenguzi bwenyine buturiyo netubazaho eginsongiyemo kandi bugenda kirora mu kurungi kritikale nusanga amazima genyine ntubantu promotinga oburi bwenguzi kakuba tukozese nkora egyo niyem kandi tukayije tukakizunzora mbwira utari wahara ngo kandi naiwe nsimbi ezwatayire mu kuba no ukozesa okuseruliriza ha projects ezo ngudo amarwaro amasomero n'ibindi ngo kandi ezwatayire mzali nizitezamu emerundi za projects zezo kandi ujya kurambura nkimanyisa amazima genyini nkijya kuguma cyakabiri haroho manyaba enguzi sometimes bagiyeta cancer tutahiremo njya kwecyo kurora abantu ndenda vinga bacha persons abitezo kwanza besimbire umuhalibu mukichwe kache yaraherangu yenguzi yakakwata hansi na haigo harulego rwa LC yukubanza yatuhira ubujulizi yati hati nyombinzira kurwanisa yenguzi iri yamhari yabo kubekire hakyare kyange nikisa nikinegura akabaro hakyenguzi nanka endagano yenguzi burikemu idea yekyaro yenguzi hati tukumanturorangu ekintu kigende kimwe kana rulengo ruwentebe yokubanza nkimayisa naito tsemeri kwera likira ando vuichi mazima tabiyiro umusayijogu yenguzi kutange kemara rulengo ruwentebe yokubanza ekwasera kati nkimanyisake twine kusemera kurora hamiringe yebaine ko esibu myaka itutira amabega kurongo bundi yarwanisibu yebayireneya hakwana nyeko bukunkaguza nso kutamanya muri ngo nagumu bagitati amazimo bundu kurora injiri bamwemeriza ari mu kuguza sebo kino kikagenda kita trip zo musenyi zari zinga nkaro injini yegerati amezo ni nkaro yagahindura yegerati ati no manya honorable minister nani nsabo kaguze umyoka wange kireki nkabantaro so harubukuro ne ukarangu elements zirumu ngo abasejja bano utanto bahereze kitinsa ba engineer bali mu local government na handi ngo ubundi aroba rukora ibintu bitarkwija hakira nturora ngo ubundi haro ikirukora ke ikirukuserurize sebo bakamukaguza sebo harumu bakagwize mu Eastern yuko nabakozi benyini abali bombekera hasaidi yegyo bali baroba mu hayo mwiso ga minister ngo nabo benyini akataka basasui neitu akatunyaga akataka so munkora nkege kikobuyiro bwokwe hozaho rundi ukagamba ubundi ibintu beremen ko bakakuserura icyo gukora so baito burukurora hakira haba embereye ko inganetyo mungeri yezibayirenzdeke mwa kurwana so bulugwenguza umuntu abulukiro nagaruko garukwa mwamani nagamba abasejja bano ubutahanto barora nuko bataha batito bakaturugaho so umuntu abulukiro nagarukwa mwamani kake n'ubundi haro akasobora kunagisebo hata kugama ngo ubundi tuyikare akuba tuyikarire mu offices no mbetebe bukuru baitu umuze gwizire kandi gweyongera instead turiya hakurwanisa oburwenguzi ntakakorwa ki kumaraho oburwenguzi omuyangariti Uganda twagira mu kisanja no corruption mu kisanja no sleep turebe iwe kuba kigambere omuntu gwa hakija muki
n'iki cyo kuteekateka kibasa kukorwa kugira ngo kibasa kurwana n'osobora bw'enguzi ogunda muri ogundi kuteekateka turi kweteekateekera kwijaniwe kuba watera amasimu niwe katugambiro ekyakubasa kuba nikikorwaho ninteekateeka ngu government ekabe nekozesa e-platforms ebintu tubikorese tugire e-government systems oba platforms ezoramanye ngu watahizamu ekintu ahantu nanka owa Kampala nakukireba owa Gulu nakukireba nanye oryomuka nanye nimbasa kukireba such that habeho ayakubasa kuba nka whistleblower kugira ngu yakireba atari kukunda buri bw'enguzi abase kurakakwalatinga abukiri kukwataho okugira ngu ekintu nakanya mukureba kwanje eze sente zaba exaggerated. For example, nyowe nyine obumanyirivu kugira ngu akacumu nikagura shiringi 15 wakagura omunseru kuherero kayo kuba expensive konka hata uzaba obukaba ka miliyoni na habaho ki nkimanyisa ngu nyowe nka whistleblower nimbasa kurwenje nti no ekyo kintu kikabaho abo kwa kacuma kumaka kucira yo gura higuru na 15 kandi aka bayereka ngu nakaki na ka miliyoni then no process nkimanyisa ngu tabamanya ngu ninye naba whistleblower and then protected bampeka anonymity kugira ngu omuntu atakamanya ngu ninye natere frembe rukoreka ngo aha there is some red flag eriyo nezibira ihango kugendo misho konga two kwimuka babani wacigamba hata nkabariyo mbarabara bariyo mbarwana sobora bwenguzi. For example, wahiko mwirwaro wa record wajirota hata buriyo mwe yamureba hata nayenda ni mu plotingira. For example, ni nkwata nk'embundu ninjita nkomunsha nkomotoka ye kuba kwijana ni nyoreka ngo mushayine mbundu bamukwatana bakora ki nibamukindirana ninga bamwe nibabita tubarebere baroya bakugamba amazima abantu babagwera amageto gabo babita so za kushanga ngo koje ngo those e-government platforms ziriho then nyonka whistleblower nkamanya ngo nimbasa kwayo omuntu ogo wakora icyo buri bwenguzi nkagaruka nkaba protected omuntu atamanyire mazima ninjanga bakurwana so buri bwenguzi omwihanga tukabe turi mubinji kandi tukikora kandi kishikira kongeje business yo kugira ngo nimuka najure ko tinijana hika hariya naza kubuza kanana katano me I doubt it kama sasa nteekateeka yanjye. Okay, akandi 27 nize zaraba site ya kabiri nitusire miliyongo akandi yo kurora twarwanisa mu bwunguzi kandi ubucwiri himbu muhangariye yitu kandi urukuraza abantu etavukiza option igiye marira kureta bintu byo kureba nahamisho option yo marira kureta egyo kiki kyangira menche chanjire ninga option yegyo eyo marira kureta nkoko kweta ahabwenche chanjire yaje kureba ibintu amukutu ya sente nyingi munekenya kwingura ine government tezine office tezine computer abasomere technology umwihanga tebarum bace inga bakabura kiki nanya warwibare canje nyene basa kuteeka kandi imwe baryo myanye zo position sense kiki ekiremere kurura umuringo kubangusana guti gwateke bwaho kandi buri bwenguzi basobora kubana burwanese bwekike ekya kabiri nyonkyala haruba joruli no kusagika system egenya kuri yesu rukurura ngo ubundi hakire hararo akarasigara mu process egyo ni yemwe process egyo yenyine ereteriza bebembezi na muno harulengo wa local government district level naki bayimuka nabo nabo bayimukire mbawituka kake bagambe ibintu bisobora kwikabukatemura nabamanya twangire baito baruzire nkorege atandika kibareteriza nabo kwetera akabagamba akwara abandozire betekanize bakora n'urukurato bachwa mukutemi mbienda nkoko ikintu kisemeriye ko nikikorwamu in case ba minister abo babahekera umwanya gwabo nyetina chikuza kunyamba ukankugambire kasanga kinchi cyangire kandi cyangire kimwe ko kwaza kwijoro minister for example hatu wampikaje tukarebana tuti ni kwato mungaro ndireje obayo my brother I have been there my sister ohurire ngwene mirebeje tuyire ntikora mwana wongajana najere bizuba haba hece neki konka kuna hereze nahiro kuja nkandi mu office nabana abanyine kinaba nkwasiye konka ndiye ni preparing kukigarura ohurire
ngihamwe cyabiri ngakigarura ngakikoresa umukazi wanje akanazara but of course I will bring it back konko mazima kata kuzaza mukazi ahurire akazirire mbwenu nani ntekateka ngo wabanohereza report no basa kwereka ngo iki neki konka haza kwa weeks 2 esente zinimba nazigarwire ninga umuntu ashango orire obukade kamagana 2 nshara mu kwato bukade 20 mbukwirika tuwatasya ohurire minisita sebo tuwatasya njantubani wano hari report oyoreke ngo esente zabuzire no bukade 50 bwonka butakaba 200 ngo kubukozere ki hati yo noferwa mukahi na kwa 2 ninza kuronda 5 mbugarure bwo tinshanju nchanchi manyisa ngo bundi 10 naguma mbwine nabukoresa kuko ndkwete business yabe kiyo kugira ngo ntureba na face to face yabe kiyo kugira ngo ninkwika we rub shoulders as a brother and a sister mazima to me it is not going to work abokama emitoto jine nutwetegereza nutumanyaho kwata nangwe wenyine we minister ni waranyegamiro cyo tubishinje kushara ki wakwata yo nkabiri nyowe nkarabaho nkagenda mboshi nyo ninja kwanga kuzikuhereza kandi ndukumanya ngo ndire miliyoni 200 so nyowe ningarukanye siba tariho byahakiri instead no kwongeserereza akakarho kakargaho ebigambo tibiri biyange kashinyo nabugujema abo kuba statement yegyo ne kuoleka ngwe kiturumu tinko kiri ebintu bisobora ko byagumanga yine na muno mukurwanisa narakimbero ruhuzi akaho henyini no tuli akasonsoleke kigambo 33 TV West Nehinda program sisimuka nyowe ngireke na kwatayo ziraba zabaire miliyoni nka 500 yo handike ngo hakabora nsanju ngukwatira biri ngakwe so inkoregyo nayo ikimaisa ne yeta it is calling for aba barkwatwa rundi abari involved mu kintu kino okuba more patriotic no kukeraho kurora ngo bundi twagera katwanagisa twangire ngo nibujya kwao hako tukurora IGG's report kureka ngo children's zikungani 10 nazo ziri kufa mu ihanga buri mwaka tukongera tukaro musimbi nyamwingi okubangusa suru wabo nabo muno arulengo raro ku government so kubamba sabe mermo bakayihayo nkabo nkibangituleka ngo bundi yo muri mu gucya ikaire tusobora kutagumara completely baito hakire tuteho buriyo ubukurwana kurora ngo bundi twagira katwana gisa bawa msimuka ikiriza tugenda ku kahumuro kandi twargo mu kahumuro twegayiteho mukasonsoreka ka kigambaho no bazana itwe hansongeyo ko kwemeri ubano sagikemeri ngeno yoriyo norore yo kuranisa mu buri bwenguzi rundi none hera ngo bundi esobora kuba ne yongera ku promotinga oburi bwenguzi omungerege ngo ko ndakwikira usobora kugira ngo kuwangira kandi kakubanyikaire kuli ekitakubayiraho ikiriza tumure kake netugaruka hanyuma ya kahumuro hutobunuzi Kashangwaho Radio Rugeitanganda omu myaka banamushaje mu buhereza sho ngolo nonoza ki dali naliukane kusanga anti ntuse yo abana bembalala mwe na nebitundu ebiriranyo a final representing nga 25 tugenda kubera kacheka mukini hero anti era huta obunuzi yaman mujetu nyumirwe nga 25 tosubo kuyingira kugenda kubera munusu mutwalo cheche ngankupima nani bazalika mpwanchi ya tugenda kuba tujaguze myaka 27 anti TV West Radio West we are there a final representing Kacheka Stadium ntuse showtime tuzaka bane bihembo rwiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tanga misebe hama
Uganda's hottest World Cup betting reality TV show, World Cup Bang 26 on Star Time. Team captains Nina Rose, Madrat and Chico, Dax Cattell and Shalom 256 will battle each other in World Cup betting. Teaming with experts Shuaman Segawa, Frank Ntambi, Tamale Faizo and Sportsmaster Timo Timo. Get betting tips, World Cup updates, fun and celeb charm you can't afford to miss. Airing every Friday at 4 p.m. Visit BankBet to register, fill in Star Times as your promo code to become stakeholder. Share the jackpot and enjoy free spin to win iPhone 17 Pro. World Cup Bang 26, powered by BankBet. Bet responsibly. BankBet is licensed and regulated by the National Lottery Gaming Board. Radio Swakuretera Chinihiro, Hutomonozi! Hey beautiful people, how you doing? My name is Omega 256. It's definitely the Queen of the West. Kaninyenda kwa mansango ebirabiri na bitano byo kwa mshanju ntako baturi aho mchai kacheka tuk celebrating Chinihiro cha Radio West. So come through. I can't wait to see you all. Kande byo nanu kuchiwa ho Shehan Logistics Limited. So be there. That I'm a lover, yeah. Ebirabiri na bitano byo kwa mushanju mwakogo omuchishayi kacheka obo turi kwa muri kiremya kabiri na mushanju y'umuhereza omurundo gwente sako bateri gumite manyane tukuretira beshongoza amani omwihanga. Umwogesa murungi nabasa kwindura amagara g'umwana kandi umwogesa murungi munonga nabasa kwindura amagara g'abatura yegita New Vision obo turi kusima abashomesa bo mutano omupaka zite za buri mwaka eza Teachers Making a Difference Awards numanya umwogesa w'umuhangu owa primary na secondary uwishomero rya government orinjira acashemere kuba nakora omukushagike by'umwogese hereza izina rye abase kubagana arishiringi miliyoni kagani 5 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurirwe okuzomo Ireland sindikizi narine biri kumukwataho ubutarenze birashatu na kimwe ebyo kuba mushanjoku ahari mwarimu @newvision.co.ug ninga SMS na WhatsApp ahari not mushanjo not anana mushanjo ananemwe 95 Teachers Making a Difference Awards zishagicirwe Embassy ya Ireland Travel Care na New Vision, Uganda's leading daily. Manya Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka na mshazo mu buhereza Badan kunonya sinamba wambula sinamba sinamba balimwa kino nkigamba zanti wali wambula munsenamba ken kufunye twefune fetuchuse namba osegera mugamba mutabananga bagizi bange mwena aba Radio West abali kumpi ne Radio West ababera mu West mwe namba ita ku Saturday nga 25 July Chinihiro cha Radio West at 27 years Kacheka Stadium Showtime ra ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyane bakakwetogota weno kabayanga ntuzaka bane bihembo rwiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tangambise bihama omupira turi kwategura embaga yo mwaka y'Chinihiro Hutomunuzi twagaruka nemizano yo mukago ijoro y'abana ba Radio West na TV West turi kuchanga kabira nkaba star biri kwina mukanga byo kwa mushajo mwakogo ijabu izibwera chai orebe Radio West erukuritana na bwizi bwera fama sako omupira bwino Dixon wa Radio West na gutumura no gwachiwa Ivan historical kabaka kwebwa Robert Mugabe general manager wa bwizi bwera fama sako bagar kabago mibaho patano mupira ya gutumura imambe biri kwina mushajo byo kwa mushajo Radio West ne kwatana na Ruhira Millennium Sako Limited aricha mata playground omuri ntungamo otaferwa biri kwina byo kwa mushanjo abisingiro mutafiro Radio West neje kumana eritana naba bodaboda abakashumba achai cha Chienje Primary School omuribu Kanga North na Juniors tumuhimbise emvumuro ijosha merona bahereza bawubona ba Radio West turi kwete bakanisa Chinihiro Hutomunuzi ebirabiri na bitano byo kwa mushanjo omuchishayi kacheka bahajirwe Nyakaje People Sako Limited Shehan Logistics Limited hamwe na Pepsi obo turi kwa muri kiremya kabiri na mushanjo y'umuhereza omurundo gwente sako bateri gumite manyane tukuretira beshongoza amani omwihanga
Sister Charity Neja Ourahanga ya heire chichoncho Nituchimanya jetwe na wachara Kawini Banyeta Sister Charity abantu bambara hamwe na Uganda no kutwara hamwe byo kwezi na 25 ni mbeta aho mukwezo kwa mshanju omuchayi kacheka ekinihiro cha Radio West ekinihiro huto bunzi sakwa turiyo mbyafayo nije turiye tunywe tushemererwe tutakarizo bebyo nanje Sister Charity I will be there Untecha mataka bozi nyowe na kareta nije kabishise Abitex Promotions yakuretera Rage Life in concert Kololo Airstrip Kampala Ebro musanzu byo kwezi kwa munana 2026 Izoberyo kusemererwa no mwozo witu Rage Aritor kuba tweshongorere turukuzane ndongo erukukura neko korwara mpaka busesire gura ale bad ticket aha MTN momo hati aha mitware biri yonka ordinary ticket emitware 3 VIP emitware 5 emeze y'abantu bukaga miliyoni 2 y'abantu 8 miliyoni 3 zonka Rage Life in concert 2026 Radio West kuretera Chinihiro hutomunozi. Yo, what up? It's your boy Truth 256 representing to the fullest, and guess what? Ndiye hakuba manyisa mwena himuri ngwebira 25 byo kwa mshanju tsakuba turi hamwe kacheka stadium omukinihiro uta obunuzi. Radio West is celebrating imyaka 2 mshanju. Please show up and show off. See you there. Mushanju mwakogo omukishayi kacheka obo turi kwamurikira emyaka 2 mushanju y'obuhereza omurudogo yetusaka bateri gumite manyari tukuretera beshongoza amani omwihanga. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor, so rich and full of memories. It's 100% taste, 0 alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. Don't worry, I go make sure you find Toriefuza. Yes, people, them amazina nabanyeta vale music nija kugamba ebero 25 byo kwa mushanju ekitwayeta ekinhiro huta bunozi emyaka 2 mushanju ya Radio West nanyeke ine niza kuba ndi kweshongoro kwanje nyamwinji. So let me tell you. Ai karumo bunozi. Ya never kwenda nyugunyo. Ba DJ abakabi abaraptera umuziki ebyenda bakakwetogota weno kabayanga Nehinda Obareyo umugabo TV West Nehinda program sisimuka kandi edakika 23 zonke za karumsa yetu ya kabiri tuwagaruka kandi uturekerizo kurora netumalira program enu niyo akasonsoleka ituchigambeho no turi hansonge joniye turi yontanuraho kandi namba era screen yawe no sobora kubazana yitwe note ibiri note muenda note ina muenda hansonga niye Eito antanuraho kwatagana na emiriyungo yo kurwana soburi bunguzi omwihanga nyenda tujirwanse electronically tube transparent
ahantasi yemwe kintu mu computer na no wanankeja kirebe wabundi buja kirebe na no wanka ha kirebe nkebyo kugira ngo muvuge motoka ntemo amajuta nzo wadobe muhereze kota jozie agorre then nzo mukushunshura rendi chamushana chamuchuro then ngarake ngo ni ndwane so burwenguzi. Hello Ambrose. Turekoronje sebo twakwakira. Niwe na faraga na Ambrose change the back and the Ego. Bueno, na bashobora kwagumira mu za correction bityo y'umuganda nayo. Kongeso yo kubanza abebende uba ifite pressure y'abantu. Ngisanga turabya kuma information kandi ndetse kuganira bakakimenya. So nini jangu muri ngo kubanza correction n'ibintu abebende bashikabantu. Abakiriya bahise kubareba nk'abantu badosha. Ariko iyo interaction niyo yarekera information bakaba muri baratandikire. Then to the activists, babanyonga hariyo sister Charles dinga cyo mukuru kasanga ki. Kandi ibyo turakumanya. Bimwe interacting n'abo bantu. Konka kuba kuja baze mu byabo atushangingo mugatorera kumanya ubundi kandi batunda information mu ndende. Okay. Nishobe ya kabiri umuzitebe byo n'abantu mu buhereza bashobora gutama abantu bashikire. Yes. National Service Commission ya tatama abantu batata kwego byo mu byacomire kumacingana na position yarimo. Bena ngo umuntu ruronga warija kwiruka kwa muntu ndizo kubana atabaiki. Mparire. Right for people no barayongera kwiruka ndabantu abantu. Okay. Then one of the answers is governance, social service delivery. The Jonkora Mingu, the man that in the Ninja technology, so I get it here around there. Then they want the children's program or no Jambo. Structure zone of women, the day, I should have go out and get interview that to start up to. The Chokshuma ministers, the Kujanga is around the ritual and the contact still better and still best. And it is not sustainable. So, but in the case around the structure zone, ukija kubawera ukishobora kujanga toro batore kuriya kandi bongera kumanya engineji. So, mbere ngabe nijya kuburengera ya patriot mu mihanga. Ego. Berabetina na budget bagiteho konga kurebe kongera kubamanya ikigendo mbije. Okay, thank you very much. Abari mnonga Ambrose toka tunajiraga kandi tensa okuzihanga ryaho ngo hakiri nawe nuko yagira konka ticukumara. Kandi kiri sustainable. Ya ekindi amazima to kujagirwanisa nayo tale patriotic. Mutima gwihangu gotagwine. Na inoba no yabihabiya no butasobora kuba no rwanisa nguzi. So wine kuboine mu mutima guriyo gwihangu gukore fera nuko nayiwe ukasobora kuba utahuburiyo. Kara patriotism itakwenda senti. I mean tine patriotic person na wari kubata kwenda senti. So zagira ahuzaretwa patriotism ninjire kora. Hello. Mutawi tukwaniriza nafe tukwagala nyonyonyo. Iye Wanji. Yego.
rero bagabije ndiko bamwe abantu bona kabanda kariyati ndikuyangiye bakora biderayi kusobera abantu kumbawe nitira kuya jeje zoto magirene yiye cyo kuno kujyabo nene bakanda bakadele point kale kijya kokore kikole wewe ubugato bwo kwikora ya ikire kubana baturanzi tubaburire mwana wanjye bera bota kadoko kotiye bakate kamera ko boti ko kitira bato bo kumpanya webale nnyo webalire ddala mutaawe kitukoledde njange bugamba babura akaire ka bisinsino twakatwarana mutwikirize tuwumurira mwebale abatensa kandi mwabahurira batensa je ninjanga nabo kikukwataho omutane kukitekateka onganye kingumana abantu purezidenti kampumure ntugaruka na bisinsino